yaneanirwo mbunge guthomo ria keri tariki 26 mweri wa gatano niryo ritumurite marakara gatagati-ini ka athikabu na atongoria a kanitha itiganite. President Kristo twakuria riu no thikiririe bururi uyu ndugacambe uri kuo na ndugetikira kirumi gia Sodom na Gomora giuke ihinda riaku ekegigoka hindi ngoko ni gigoka no ti hinde yaku. Athikabu marauga riendekithia ria seneta wa Naikuru Susan Kika ria gwitikiria kuruta nda riria mutumia kana mwana ari hatikaini ubangi wa uciari kuri ciana cia gatagati ka miaka 10 nginya 17 kuhingurira mirango mubango wa gukuanira nda ya mwana gatagati-ini ka mendekithia mangi ni undu kuhingurira mweke ciikuire mitugo na unduire wa ukristiano tahimbiirie. Eno ni kirigwira eno ni ndu riu ni mundu arutwo spam itwarwo murungi eki atia. What is this? What is this? Huu mswada unapatia nafasi watoto wetu, watoto wa miaka 10, mtoto wa miaka 10, 12, 13 ni kama kwamba anapawa kuelezwa na kufundishwa kuhusu mambo ya ngono na ni mtoto. Sasa akifundishwa pale itakuwa namna gani? Si wataanza kufanya ngono wakiwa pale kijijini? Atongoria marauga ono gutuika rendekire rirahe murigitani mweke wa kuruta utarani kuri muruti nda wa mwire giko giki kihanike na gukorwo no nginyagia abetikire gwika uguo na njira ya gwikira kirore maratarire ni kwagira umundu gitio na kunyita ugeni kirumi gitagathahuka guku bururi-ini. These are people who have been funded and they are simply in business. If you look at the trend, it is every 6 to 9 months this thing comes up. Ni watho muru muno todo urenda kwaria uhoro wa mwana munini wa miaka 10 umurere bio na muthikiriria aciari urere mwana akinya miaka 10 umunengere ngoma kondu ucio githomo kiu kienda guthomithanio kiro kiretwo SAC githomo kiu ni kiagiro ni kwa guthomithio githomo kiu kineo aciari na andu a Ngai ministers. Riendekithia ria gwitikiria gukuanira mwana na njira ya kuhanda kanitha yugite urauma kanya mwana kumenyana na nyina na kuhe madagitari matakinyirire ikiro kanya ga guthoga muturire wa ciana. Huo mswada ukipita utasababisha kuuawa na watu ambao wanaonekana ni kwamba wana disability ya aina fulani hata kabla hawajazaliwa. Ikijulikana ya kwamba huyu mtoto atakuwa na hitilafu fulani anauawa kabla hajamaliza. Athikabu marauga ni ihinda ria kanitha kwarahuka na kuregana na maundu maya makiuga mumo uria manyuire wa urithia waya kumaria thutha-ini na muthie wa uhoro ciana no igacirithia aciari undu uyu waga kurugamio. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Julius Karithi wa Munene.